Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Alikho-ke elishona lingenazo ezalo. Sithe namhlanje sivuka nje savuka nezibuhlungu kubalandeli bebhola laseNingizimu Afrika kanye nakubalandeli beMamelodi Sundowns. Lezi ndaba ezibuhlungu ezokudlula komdlali weMamelodi Sundowns nobe ngumdlali weBafana Bafana. Ogama lakhe obekunguJayden Adams. UJayden Adams-ke abaningi bayazi ukuthi waqala waba umdlali weStellenbosch, kwahamba-ke waze wafinyelela ezingeni lokuthi abe umdlali weMamelodi Sundowns. Aphinde-ke abe umdlali weBafana Bafana-ke. Ubeneminyaka ewu-25 ubudala. UJayden Adams-ke ubengomunye futhi akade ehambe naye-ke uHugo Broos, bahamba baya kwi-World Cup, lapho khona-ke benze umlando-ke wokufinyelela kokuqala ngqa kwi-last 32 ye-World Cup beyiBafana Bafana. Aphinde futhi abe ngomunye wabadlali akade bekhona kade iSundowns ithatha istar sesibili kwi-CAF Champions League ngesizini edlule. Le medali ye-CAF Champions League-ke ayithathile-ke ilapho khona afike waveza ngakubo ukuthi uyithathela omunye wozakwabo ongasekho-ke emhlabeni ababenesifiso naye sokuthi babe nayo imedali ye-CAF Champions League. Kanti ukusho lokho-ke wayengazi ukuthi naye umngani wakhe usezomlandela. Okwamanje-ke isitatimende-ke esiqondile asikakaphuma, okusho kona ukuthi i-cause of death yakhe asiyazi ukuthi kwenzakaleni, kodwa amahlebezi athi yena uJayden Adams angazi ukuthi uyithathele yena impilo yakhe. Kanti-ke amanye-ke amahebezi athi-ke yena uJayden Adams angazi ukuthi ube sengozini yemoto. So-ke mase siphumile-ke isitatimende-ke esiqondile, ngizobuya ngizoku-update ukuthi kahle kahle ngempela kwenzakaleni. Kodwa-ke kuthe kufonelwa umndeni wakhe waqiniseka ngempela ukuthi angazi ukuthi ngempela uJayden Adams usedlulile emhlabeni. Siyafisa ukuthi uNkulunkulu angathi angababopha bandelinye-ke umndeni waka-Adams kanye nabalandeli bebhola baseNingizimu Afrika kanye nabalandeli-ke beMamelodi Sundowns-ke, ngoba uNkulunkulu uyapha aphinde athathe. Sengazi ukuthi-ke umphefumulo wakhe-ke ungalala ngokuthula. Bathe sivala lana-ke ividiyo namhlanje sibeka ungqi, ungakhohlwa ukulike uphinde usubscribe, and I will see you in the next video. Bye.